Aduh. Lais bro, gede bro. Gede ya. Iki bro, aduh. Jos gandos. Baru untuk meneh iku, guys. Mandi, Red. Sing mancing apa kuwi kan? Lais kuwi kan. Bayi lais, guys. Wah, mboten tenan, guys. Iwak apa selop iku, guys? Wah, boy wae, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber, jumpa lagi ya bersama Pak Cik Lenong. Kali ini saya mau mancing. Udah lama nggak mancing ya teman-teman ya, karena mungkin terlalu sibuk dengan kerjaan. Baru ini ada kesempatan. Oke, saya tidak akan lama-lama, langsung saja kita mancing ya. Nanti. Wah, mantap lokasinya teman-teman. Apa? Bulus. Kompor iku apa iku? Terus Pak pancing, Pak. Oke, kita masukkan ya teman-teman ya. Ini sini. Kelihatannya spotnya mantap. Ayo, Le, giling, Le. Oke, ya. Ketiang. Iwak ketiang, wow cecil ya. Ulangi meneh. Giling. Plung suarai. Ayo. Ayo, Le. Iya, oke. Keting. Oke. Langsam. Aduh, ucul. Sapi. Ceplung meneh. Ayo, Le. Oke, baru cemplung dipangan, Le. Iwak ketiang. Oke. Mantap. Aduh, ibu kena cemplung. Nah, arek cilik gede penting iwak lah. Oke. Aduh, ucul. Mabuk iwak Sapi. Kene ayo. Ayo. Nah, iki deh. Walah. Wak bayi iki, bro. Oke, giling, bro. Wak bayi. Nah, anyar tenan gone iki, ha. Plung. Kok apa? Moto abang. Endi, guys, iwake, guys. Kok moto abang, guys. Oke, guys. Waduh, iwak apa iki? Wah, keting, guys. Waduh, iki yo, guys yo. Wah, bayi, guys. Oke, guys. Wah, nyantol, guys. Nang moto picek lagi. Wah, iwak cilik-cilik, guys. Piye iki? Cuma ae lah yo. Ayo, iwak SGIE, ndi iwak SGIE iki? Oke, opo iki? Opo iki, guys? Utak, guys. Wah. Mata merah, guys. Walah, Le. Waduh, hancur kita, guys. Wah, iki, guys. Babone munggah. Gede, guys, ya. Mantap, bro. Oke, lanjut. Mungkin nah iki. Ayo giling, Le. Suwi. Intuk deh. Wah, keting, bro. Tarikane sedep, ngono ditarik bayi. Aduh. Lais bro, gede bro. Gede ya. Iki, bro, aduh. Jos gandos. Baru pecandoke ya kan. Cukup ada ya. Le, cokot pacet, Le. Aduh. Tangannya cokot pacet iki. Aduh,
Sesuk berobat suntik lagi. Bayi lais, guys. Wombo tenan, guys. Iwak apa selop iku, Ya guys? utak. Wombo iwake, guys. Mantap, guys. Mantep yo. Ya utak. Nang Mantap, guys. nang kene baru ini rezeki, guys. Iya, guys. Oke, lanjut. Lanjut. Wes. Untuk meneh awak iku, Mandi, guys. Bet. Sing mancing apa ini kan? Lais ini kan? Oke, teman-teman ya, mancing hari ini kita sudahi saja karena sudah sore ya. Inilah hasil kita ini, ha. Mana Bang? Mana Bang? Kasih tau, Bang. Nih. Ini hasil kita ya. Aduh. Nih. Mancing sore ngebolang ya. Nih. Nih, ha. Ya teman-teman ya. Wah, ini masuk di botol aqua saking nggak ada tempat ini ha. Udah ya. Oke. 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 Begitu. Itu saja ya, teman-teman. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. ini. Mat. Mana lo? Oke, selain dapat ikan, kita dapat pakis ya, teman-teman. Nih, Nah, Pak, bedalannya bikin mau kita sayur, alhamdulillah ya, rezeki alam semesta. Oke ya, teman-teman, kita mau pulang ya. Alhamdulillah mancing hari ini rezekinya lumayan lah untuk makan malam ya. Semoga kalian semua terhibur ya dengan konten kami. Pak Cek Lenong ya, mantap. Aduh, jalannya. Wow. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.